Golek live station. Kita will be there to masakkan for your majlis itself. So in terms of preparation, to order is normally 1 month in advance. Kita kena book 1 month in advance. Lepas tu once semua dah confirm dia punya date, dia punya time semua, then kita will buat the preparation. So in terms of Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akbar Arif di sini bersama dengan Roslan Ahmad. Okey, selamat datang ke Sembang Sembang. Siada Okey, biar okey, before that proceed, we also nak cakap jangan lupa follow, comment, like and share. Okey please follow lah, kesian. Support lah sikit kita support. Okay. We are going to continue on with our this interview lah. Not bersama Abang Daging, Encik Azhar dengan anaknya Fawaz. Yes. Okay, daripada Fast Urban Farms Meats and More. Okay, pada bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, kita nak tahu sedikit sebanyak apakah promosi yang ada di kedai Abang. Okay, currently our promosi yang kita buat untuk bulan Ramadan ini, kita ada ramai juga tempahan apa ni, kita punya leg of lamb. Leg of lamb and apa ni, kambing golek. Kambing golek. Ni yang best ni. Aku selalu nampak benda tu bergolek, pusing. Tapi segan nak. Boleh ceritakan sikit tak kambing golek macam mana you prepare, how long you take to prepare? Nampak macam sedap, nak buat je wow, macam mana? Correct. Okay, so I think for the kambing golek kan, bila kita buat this new service, because dia bukan just hantar macam gitu, it's actually a kambing golek live station. Kita will be there to masakkan for your majlis itself. So in terms of preparation, to order is normally 1 month in advance. Kita kena book 1 month in advance. Lepas tu once semua dah confirm dia punya date, dia punya time semua, then kita will buat the preparation. So in terms of the kambing, kita will order in 1 week before the event. Kita will marinate at least for 24 hours dengan all the punya rubs and the punya recipe dia. Then after that kita will bawa on the day of event itself dengan the punya machine bakar dengan arang. Then kita will slow cook for at least 5 hours. 5 hours, wow. 5 hours. Very tedious. Very tedious. Tetapi that is what people wants to have. Nak sedap kena sabar lah. Betul. Okey, berapakah harga promosi kambing golek ni? Okay, for kambing golek ni kita sekarang ada 3 packages and the punya packages start from 950 Sing dollars. Dia ikut size dia ke apa? Tak, dia ikut dia punya package dia. So package kalau macam the first package which is just the kambing dengan black pepper sauce, that is 950. And then the one yang paling high end punya which is 1100, itu comes with 1 ekor kambing, and then it will be prepared dengan croissant, salad, coleslaw, semua ada. 950 and 1000. So 100. Package A tak banyak pun kita ada 3 package. So first package is $950. Package B is $1,000. Package C is $1,100. Kita tak banyak difference. Ikut majlis lah. Ikut majlis kemampuan orang. Tapi dengan Coizon kau makan roti tak? Actually makan daging gitu je dah best. Kira Coizon tu kira macam kebab lah kira. Ya, saya. Kita dah potong, kita akan selitkan daging dia tu dekat Coizon. Ya, saya. Kita ada mashed potato, kita ada coleslaw. Satu kambing tu berapa ekor? Berapa ekor dah boleh makan? Berapa orang boleh makan? So 1 ekor kambing tu seberat dia is lebih kurang 15 to 17 kilo. Dia boleh orang yang boleh makan lebih kurang 50 packs. 50 packs 1 ekor. Patutlah tak cukup. Selalu kalau aku pergi majlis nak makan kambing golek selalu habis. Aku selalu nampak skewer je tinggal. I think ramai guest yang datang semua aim kat kambing golek. Tak dapat. Betul.
No, I guess like for me, kambing golek is nice to look at, but personally I do not know what is macam tak, not really a true lover lah. Maybe because I'm a biryani lover lah, sebab tu lah. So biryani macam mana pun kan. Berani kambing lah. Kambing. Biryani memang kambing. Aku there was one time I order nasi biryani kan. Kali datang nasi biryani kambing, dia nasi bertimbun tu. Ada daging kat dalam. Wah, happy lah. Ketok. Sekali gua ni ketok aja kan. Alamak. Dia ni kasih aku nasi biryani tulang ah. Alamak, terus mengamuk ah. Mengamuk members. Kan, terus panggil bos, saya cakap, aku order nasi biryani kambing. Kenapa kau kasih aku nasi biryani tulang? Wah, terus dia tu ada aku dapat daging kau dia kasih aku. Sebab itulah tulang. Okey bang, selain promosi kambing golek ini, apakah lain-lain daging yang ada dipromotkan? Yang saya tahu abang cakap kemarin sausage, homemade sausage. Itu menarik. That one is demand dia very good daripada customer saya. Saya punya handmade sausages, kita punya own product. Kita ada a range of sausages Segi daging apa? Ayam. Kita ada lamb sausages. Kita ada mutton sausages. Kalau chicken, kita ada a full range. Kita ada sausages sate sausages chicken. Kita ada Cajun. Kita ada black pepper. Cajun is what? Sauce, is it? Dia Cajun is dia punya flavor dia. Spice mix dia. Jadi kita ada cheese. Selalu dalam pertengahan tu dia taruh cheese. In between kita ada all the cheese. Jadi banyak the range of the sausages, chicken sausages, black pepper. Is this homemade you buat dekat factory ke dekat kedai? Kita buat fresh dekat Simpang Bedok. Fresh dekat Simpang Bedok. Fresh from Simpang Bedok. Okey, kawan-kawan jangan lupa Simpang Bedok is the place to be. Kalau nak beli daging, kita pergi jumpa Cik Abang handsome ni. Kita punya meatball sekali. Kita punya burger patty. Burger patty untuk patties. Kebanyakan ni nak macam untuk barbecue serving barbecue Kebanyakan barbecue, tetapi kita boleh nampak semua kita punya pelanggan semua makan kat rumah aje. Makan kat rumah. Diorang beli. Diorang just pan fry je, tak perlu ada barbecue grill ke apa gitu. Kalau nak barbecue tak cukup. Kalau nak banyak dah beli. Kalau pakai air fryer tu okey. Alhamdulillah. Because yang ada kita punya in-house products pun ada kebab, kita ada kebab skewers, itu selalu diorang gunakan air fryer. Okey. Wah, ni kira ada berdua nak order ni nampak peminat daging mesti sebab daging yang kita gunakan kebab sini is daging premium. Kita pakai strip loin, rib eye, these are premium meats. Pada saya layman, saya tak berapa gitu faham daging premium. Boleh abang jelaskan sikit tak? Apa bezanya daging premium dengan daging biasa yang selalu mungkin kita beli kat pasar gitu? Daging premium ni is the part of the cattle where daging tu lembut yang kita makan dekat restoran-restoran. Jadi dekat situ kita kalau kita nak buat skewer punya daging macam bakar sate ni, kalau tak pandai masak, kalau kita tak ada daging yang really premium, benda tu keras lah makan. Itu yang makan punya keras. Pun macam alamak tak boleh punya sih. Is that those? Tapi ada pula yang daging yang berurat. Normally kalau kita buat skewer, kita tak akan ada tak ada uratnya, purely daging. Itu favorite. Tapi sebagai butcher ni, kita pun will recommend kita punya pelanggan. Firstly, nak masak cara macam mana? Because yang ada daging, kita perlukan dia keras sikit. Macam kalau orang nak masak rendang. Kalau orang nak masak rendang, kita recommend dia gunakan leg of beef. So bila dia buat slow cook dia 4 jam, by the time dia dah habis 4 jam tu, lembut. Daging dia empuk. Because kita ada pernah satu kali makcik tu dia nak masak rendang, tapi dia order rib eye steak. By the time 4 jam tu hancur terus. Because daging dia terlalu lembut. Lagi terlalu lembut. Al-Kisah Sultan Firaun. Untuk kita mungkin
pihak husband ni kita mungkin lebih tahu makan je lah. Betul. Aku tak tahu pasal kau lah, tapi aku confirm lah, you know. Dia makan dengan kritik. Ni daging apa ni you kasih tak air sedap, aku keras. Dah lah gigi kita ni dah tumpul. So maksudnya kalau perlukan daging yang terbaik, belilah yang premium lah. Yes, saya. Lebih steak cuts. Okay. Because premiums kan, daging cattle ni, daging lembu ni, dia ada jenis-jenis dia. Kalau you cakap Black Angus, orang semua tak kenal pasal Black Angus. When talking about cattle, Wagyu kita ada banyak grade MB45, MB5, MB6, MB7. The more bigger the number, the more expensive. Better. The more expensive. Kita berbual ni kan. Okay, kita apa? I think people nak abang boleh tolong beritahu kita punya audience apa, you got your name, your contact number, your website ke apa-apa yang you ada. Maybe diorang nak, I think what I heard, so you also got online kan? Online order. Online tau. Jual daging online, brother, sisters. You know, alamak. How easy can that be? Okay, so maybe you all want to share on that particular part. Okay, so for Fast Urban Farm, kita ada our own online store at fasturbanfarm.com. You can also follow us at Instagram, fast.urbanfarm. For all the meats and in-house products that you like, you can actually just order them online. $60 and above, free delivery island-wide. Free delivery ya guys. Island-wide. Wow, Yes. itu yang terbaik Kita tu. punya delivery starts daripada 11:30 AM sampai 3:30 PM. Yes, saya. Tuesdays to Sundays. Yes. Island wide Yes, saya. So kita dah deliver from Pioneer to Sentosa Cove, to Sentosa Cove, kita pun ada, kat Admiralty, all parts of Singapore kita dah deliver, and kita deliver personally for you. Okay, pasal delivery ni kan, kita ni basically apa, macam apa, delivery ni, some people say you all don't cater for, you know, like delivery macam pakai other source of delivery company whatsoever. I think probably you all want to touch on that particular, why you all actually do personal delivery instead. You know, probably can, Okay. So for all these deliveries platform, because we understand that our products are actually raw meats, market produced meats. So for these items are actually very sensitive in terms of the food safety and quality control. So what we feel is that it is better for us to actually deliver them ourselves, so that in case when we reach the doors of our customers, they are not at home, we don't have any third party to actually maybe just hang at the at the gate and gitu, and then daging rosak, then after that dorang customer tak happy, atau even worse nanti food poisoning and all that. So for all the things that can happen, kita try to prevent, so we do it personally so that we can ensure the safety of the nanti food. kau tidak jadi macam pakcik yang apa yang kat security tu, dia angkat mungkin ada campak. Usually daging ni is vacuum packed. Betul. So every time when bila kita prepare our orders to deliver, kita will vacuum seal the punya daging, have it in the different compartments in the plastic bag. So poultry is one bag, daging is one bag, dry goods is one bag. All that is separated. And then when kita deliver pun, we ensure that it is delivered during our stipulated time. Jadi daging tu dia tak Maintain the expose, freshness betul, tak expose out of refrigeration for too long lah. Okay, with regards to daging, I want, this is my say, you all got kambing, you all got lembu. Do you all have chicken? Yes, we How do. about turkey? Turkey Turkey we do have our customer during festive seasons lah, macam Christmas. Ataupun some hari raya. Oh, but you all ada turkey juga. Okay, itu upon they need to request early to us at least 2 months. It's not easy for us to get Turkey, halal turkey. I mean, turkey datang dari mana ni? Takkan dapat Turkey Kebanyakan daripada Australia. Oh, Turkey is from Australia. Ada yang Australia, ada daripada US pun ada juga. Because our meat kan bukan Australia je, kita datang daripada New Zealand, kita ada Brazil, kita ada Uruguay. This meat, tengok what type of meat yang kita nak beli. Then okay, my boss. How about duck? Donald Duck. Ada. Korang ada duck? Duck
upon request dan kita dengar tu. Banyak songil nak dak lah konon. Mungkin abang mungkin boleh kasih tahu mungkin ada ke daging eksotik yang ada customer request. Pernah tak ada? Mungkin ostrich ke? Ostrich so far belum ada lagi. Tetapi I think yang apa kita covered before is daging lembu, tetapi parts dia tu yang eksotik. Parts mana tu? Apa? So dia ada pipi, ada lidah, Tanduk. Kalau pipi lagi tembam macam atau aku lebih baik kepala dia. Kepala. Kau dah jadi rock. Tu baru aku pernah dengar kari kepala kambing. Kari kepala. Aku pun tengok apa kat TikTok lah, yang budak gemuk tu yang very cute dah kan. Dia makan kepala kambing sih. Kepala kambing. Alamak. Lepas tu mata kepala kambing boleh makan Boleh? Semua boleh makan. Boleh Wow. Otak pun boleh. pun Nanti boleh. jadi otak. Itu sewaktu saya bila ada kedai di JB, waktu saya buat korban, ya ramai orang minta kepala kambing. Kepala kambing Kepala kambing. Leher kambing belum? Leher kambing tak tahulah. Kalau tanduk kambing mungkin buat ni lah. Baru beli, baru Apa? makan. Aku nak dengar juga. Tanduk kambing buat apa? Tanduk kambing boleh buat ni lah, perhiasan. Wah. Buka tim Milo Ada bawas kambing. Ya, saya. Leher kambing, veal. Veal, okay, so veal is actually anak lembu. Anak lembu. Anak lembu. Okey. Dia tak tahu. Ingat dia tahu kambing dengan lembu. So veal dia sedap, dia tak lagi luar lembut. kita. Lagi lembut. Tak baik tau makan anak lembu. Ayam punya jadi pada makan telur dia. Macam kambing, dia punya lifespan is about 5 to 7 years. Tapi bila dia dah cukup tahun, orang dah banyak buat apa ni, akikah, korban. Jadi dalam masa 2 tahun, 3 tahun kambing dah retired dah semua. Except the kambing betina. Bila kambing betina ni kan, dia reproduce, dia punya harga mahal. Dia boleh reproduce sampai 3-4 tahun. Jadi kalau beranak dapat jantan aja, orang cakap kalau kita sebagai penternak kan berapa masa ni jalan dulu. Kalau boleh nak dapatkan yang betina sebab reproduce. Diorang tak ada tak ada injek semua Tak ada. Sebab kadang-kadang orang macam manusia kan, diorang aku nak anak lelaki, aku nak anak perempuan. Setahun kambing boleh produce, dia boleh beranak 2 kali lah. Setahun 2 kali. So dalam 5 tahun tu banyak jugalah. Because dia punya pregnancy period is dalam masa 145 hari hingga 150 hari. It's about plus minus about 5 months. And depends on dia punya baka kambing yang dia ada little bit longer. And kambing selalu kalau keluarnya twins. Twins. Kalau laki pun triplets. Satu kali keluar 3. Dia first kambing betina yang baru dia kahwin kan, kalau dia beranak dia is very norm 1 atau 2. Selepas dia dah beranak tu dia boleh lahirkan 3 hingga 4 ekor. You know, I got this particular. I want to ask about this korban punya tu. I pernah dengar orang cakap kalau kambing tu injured, you tak boleh korban, tak boleh. Yelah dah sifatnya dah cacat. So if that's the case, what's going to happen to this kambing? That means kita nak kena kasih dia baik balik baru boleh sembelih dia. Tak lah, kita jual as daging lah. Kita sembelih, jual as daging. Sembelih. Kita tak buat ibadah. Okay. So kira kita tak boleh guna dia untuk ibadah korban. Tapi untuk kalau sembelih macam biasa jual Al-Kisah. Okay, minta maaf lah saya ni lepas situ belum pergi belum deep. Kalau lembu tu sakit, kasihlah Pendol. Kau bisa boleh. Itu lembu kat mana ni? Kata dia Dol. Okay. Wah, best ilmu daging-daging ni Tak, I rasa ada orang juga yang tak tahulah pasal ni. You know, sebab dia orang bila nampak lemak ni kaki dah patah, you know. Because there was one time kita buat kat kampung kat this Batam Riau Islands, you know. So dalam kita datang order, it's just our family alone, dalam 12 ekor ke 15 ekor. Then so call happen one of them kaki patah. Diorang sebab sana kan rumah papan. So I think dia punya kaki dah terpleot, dah masuk ke dalam papan-papan kan, satu patah. So end up ni satu ni kira kita tak korban lah. Tak korban tu cakap dia ni selamat dah dia ni.
So initially I thought, so that time kita masih muda, so sekarang anak muda kerja pun. Normally kan kalau kambing, waktu saya dekat sana bila nak korban, saya kata saya ada 500 kambing. Kau 500 ya? Lunch dia makan, kita serve. Tapi dinner hari ni kita tak serve. Dia punya stomach kita nak rehatkan untuk buat penyembelihan. Jadi kalau air dia minum tu semua okey lah. Boleh buat ini. Tapi kita tak terus kasih dia makan. Because kambing memang kira last dia punya last lunch punya time. Last supper dia. Last supper. Generally ni kambing ni makan apa, rumput kan? Ya, saya dia punya staple dia rumput, tetapi kita will supplement dengan dedak. Pellets dia tu. Then after that kita pun ada kasih garam. Tu untuk dia punya vitamins dia lah. Garam? Garam. Blok garam. Dia macam batu brick gitu, tetapi it's all garam lah. Dia akan jilat-jilat. Betul. Okay. Kita basically as an agent, we do have our bad experience with clients. How about you guys? Do you have any bad experience that you all maybe want to share ke apa kan? Because at least this when we wawarkan baru orang akan mengerti kenapa kita lakukan macam gini, like all this kind of stuff. Probably you got something to share with our viewers semua lah, insyaAllah. Banyak jugalah, tapi alhamdulillah ada yang minor, ada yang major lah masalah dia. Yang minor ni macam diorang tak comply dengan instructions dekat website kita, yang mana bila diorang nak order online kan, online tu diorang boleh order sebelum jam 2:30 petang. Selepas 2:30 petang, kalau dia masuk lambat, kita tak boleh proses. Saya juga ada, boleh dikatakan hari-hari orang pukul 12:30 malam, pukul 1 pagi masuk online punya ini minta. Yang ada the same day minta order pun nak suruh minta hantar. Jadi kita tak boleh. Mengapa kita adakan kad sampai pukul 2:30? Because kita mesti nak tahu barang yang dia order tu, make sure kita dapat deliver, kita ada stok kita. Kalau kita tak ada, kita akan contact supplier kita untuk hantar the next following day. Tapi kalau the cutting time tu dia tak comply, jadi dia tak boleh dapat barang-barang diorang yang diorang nak order. Is to ensure the quality, the freshness of the meat lah, right? Mungkin ada orang ni tak faham dari segi daging. Operations kita. Diorang ingat korang ni macam apa fast food restaurant. Ya, dia ingat macam McDonald's itu jam hantar. Tak sama daging raw meat dengan yang dah siapnya prosesnya. I think another one yang kita pun nak highlight is bila kita menjalankan ibadah korban ni because secara hukum, bila kita provide this service, normally our customer kena bayar full dulu, then baru angkat niat, then on the day itself kita boleh jalankan korban. Dia tak boleh macam saya book habis daging datang baru saya bayar. Tak boleh. Saya ada masalah macam gitu pun ada. Rasa beli tak nak bayar pula kan? Tak nak bayar. Alhamdulillah. Habis macam sekarang bila kita buat di Australia, daging tu flown lambat. Dalam perjanjian semua ada. Lepas habisnya hari tasrik, baru diorang prepare the logistics semua, everything kan, baru flown. Jadi it takes kadang-kadang sampai even as longer as 14 days. Kalau kita dapat below dan dalam masa 8-10 hari is consider good. Logistik kita tak tahu, penerbangan kadang-kadang there is a delay, kadang-kadang ada postpone on flight. Jadi sebab situ. Jadi yang buat ibadah korban peserta tu diorang tak sabar. Diorang cakap rasa macam mana ni saya dah bayar awak, yang si fulan buat dengan syarikat ni dah dapat dagingnya, kita punya daging belum datang-datang. Okay, kita reaching to the end of our podcast. Kita want to wawarkan lah kita ni terletak di Simpang Bedok Kalau if you want to talk about property matters, you can always come down to Simpang property shop at Simpang Bedok. Di mana kita letak? Kita terletak betul-betul depan Spice. Dan kalau nak beli daging kan, silakanlah. Bersebelahan saja betul-betul sama direct lah dengan kita. You will not miss it. Tapi kalau tak jumpa pun, you can come to us and ask us where it is. We will bring you to the shop. Inilah bos dia. Ni dua ni saudara-saudara kita berapa 20%. macam-macam. Okay, with that kan,
kan. Just also remember jangan lupa lah follow us comment, like and share. Like and share. Follow, like and share. Betul. Okey, jadi tak orang tak boring kita pun nak bergerak dari sini. Okey, jadi so kira kira apa-apa lagi nak sampaikan, silakan. Final say. Okey, bagi saya sangat-sangat berterima kasih yang mana ramai para pelanggan kami di pelosok Pulau Singapura ni yang menyokong perniagaan kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan more to come lah insya-Allah. Kalau diberikan rezeki insya-Allah kita mungkin boleh branch out. Ya, boleh macam itu juga insya-Allah. At the moment ada satu kedai di Simpang Bedok saja Ya, saya satu. Okay. Ada ladang kambing ke? So far kita dah tak ada lagi ladang sewaktu COVID tu. Tetapi sekarang kita tengah fokus all this live station punya servis lah. Alright, okay, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Azhar dan Fawaz. Saya juga berterima kasih juga dengan Akbar sudi mengundang kami di dalam podcast kita ni sama-sama lah kan, sama berjuang kita sama-sama semua abang insyaAllah. Okay, so signing off again. Okay, jadi kita close off again okay. Jadi kalau di Simpang, jomlah Sembang. Free consultation di property shop at Simpang Bedok. Depan Spice, jangan malu, masuk je. Assalamualaikum warahmatullahi